Senge. Mana turagushimiye Mwami Yesu urera wambaye bwiza no kurabirana. Turagushimiye data Umwana mwiza ubaye Imana wambaye imbaraga zidasanzwe hejuru data wese ubarizwe izuru ryawe Mwami. Tugiye bakoze bose data kumwe ababyeyi bacu kunguka dushimye iterambere ry'abera iganeze kunguka Mwami yegereza umwuka wawe wera reka imbaraga ziganza niwe dushimira byinshi kuko ni ibyawe niwe duhimbara umurimo wawe kugeza uzaza Mana gazi mu izina rya Yesu amen. Amen. Haleluya. Amen. Twongeye gushimira Imana cyane rero Thank the Lord so much, brethren, iduhaye umugoroba udasanzwe. for this unusual evening. Shimira Imana kubwanyu mwese Imana yabwiye neza Thank the Lord for every one of us, kandi dushimira cyane kubw'ikaze. and especially the warm welcome. Dushimiye abashumba baturutse ku bihugu kuri aka kanya. We thank the leadership of the church for this moment. Dushimiye namwe mwese Imana yarongeye kandi Everyone else that is present this evening. Imana y'umugisha mwene data ku ijambo ry'Imana ryo kutubwira. God bless you, Benjamin, so much. Rero reka twinjire mu ijambo ry'Imana kubera igihugu gifite. Let's share the word. Nifuje ko tuganira ijambo rivuga ngo kumenya icyo wavukiye. I wish us to discuss a word by the title, Knowing Why You Were Born. Ntabwo cyane sinzinda muri gahunda zisanzwe z'umubiri umuntu wese afite yavukiye iwabo mu muryango wabo. Without wasting much time, every person knows why they were born to their families. Kimwe iyo umuntu avutse mu muryango ababyeyi bazabitega ni akamaro umuntu azaba. One thing that our parents expect from you is that you be of value to them. Kuko abantu iyo bavutse bahabwa amahirwe mu buryo butandukanye. Because when you get born, you are given different Bamwe values. Imana ibaha amahirwe bakiga bakagira ubwenge bw'ikirenga. Some get chances and they learn, they go to Muri school. cya gihe And during that time, bagenda babera umugisha ababyeyi babo kubera aho bari. you go help your parents because of what you learn. Abandi Imana ibaha amahirwe bakagira amafaranga menshi. Others get a chance to have a lot of Nanone money, bakagira umumaro ababyeyi babo. and then you help your parents with that money. Icyo singitindaho mu buzima busanzwe. You know that because it's a normal thing. Nifuje ko tuza gutinda mu buryo I want us to share deeply about the spiritual uko part. umuntu avuka mu buryo bwe. Because a person gets born Umuntu first aravuka ku babyeyi nyine mu buryo bw'umubiri in the body, hanyuma akongera akavuka mu Mana akabyarwa n'ijambo ry'Imana. and then you're born again by the word of God in the spirit. Iyo rero umukristo avutse When a Christian gets mu born, isi y'umwuka hari umuntu babutse. in the spiritual world, Hari umuntu babutse. they get value of another person. Uretse n'uko bamutse On top of haba another habonetse person, undi musirikare uje kurwanya imigambi y'abazimu. Ni ikintu gikomeye cyane. another soldier has been called in the kingdom to fight the demons. Biragusaba Thus, turaza gutinda kuri iki kandi kuko witeka Imana aguhesheje kumenya akamaro kawe mu isi y'Imana. we shall spend much time on this word, and the Spirit help you to know why you Kuko are nta born in the muntu Spirit. Imana izicuza ko yamuhamagaye. Because God will never regret calling a person, Ariko ijambo ndagutindaho ni akantu gatoya. but one that shall share deeply. Icyo wavukiye kuzasiga ukigezeho mbere y'uko usinjira mu byawe. Will you get what you are born to do before you die? Yesu ashimwe cyane bene data. Amen. Gasoma ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Yeshuwa. We read the book of Joshua. Aya magambo arasa n'ikintu nakwita Imana kugeneye umuntu. Imana igeneye umuntu. It's like saying that God needs a person, God needs man. Kuba rero umukozi w'Imana, Imana iragukeneye. Being a servant of God means that God needs you. Ntabwo uri pasiteri gusa, ntabwo uri umunyamasengesho, ubwami bw'Imana buragukeneye. You're not just a pastor or an evangelist or a prayer warrior, God really needs you. Reka dusome muri Yeshuwa igice cya mbere mirongo gatandatu. We read Joshua chapter 1 and verse 6. Dusome twese dufatanyije mu izina rya Yesu. Dusome twese cya Yeshuwa. Joshua, quickly. Kadusome Bibiliya iravuga ngo komera ushikame. Dusome komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazunguza igihugu nawe yego nzahabasekuza bawe. Reka mbere ndakusoma ito. We read the English version, Joshua chapter 1 and verse 6. Be strong and of a good courage,
For unto these people thou shalt divide for an inheritance the land, which I swore unto their fathers to give them. Amen. aya ni amagambo akomeye Imana yabwiye These are great words that God told Joshua, kugira ngo umenye ko ibi bintu bifite uburemere bw'ikirenga mw'isi nkuru. so you can understand the weight of this word, ushobora the gusoma spiritual. igice twasomye ugahera mu murongo wa kabiri. You can read from verse 2 of this. uyu ni umugabo wahawe inshingano ahabwa akazi wari ufite hafi ya gatatu. This was a man that was given work by the Lord. igikorwa cy'Imana mw'isi mwuka The work of the Lord in the spiritual world ntabwo ari abantu benshi bagihabwa abari bafite batatu. is not given to many people unlike others. niba Imana yavuze ijambo rikomeye isa n'irivugana agahinda iravuga ngo umugaragu wanjye Mose yapfa. If God said one beautiful word that my servant Moses would die, kugira ngo Imana ivuge iryo jambo so that God can say that yari ibonye undi mugabo uzakomereza akazi aho uwa mbere yarageze. he had seen another man that could continue the work of Moses. wibuke ko ijambo turiho ni rimwe gusa. Therefore, we are speaking on one word, kumenya icyo wavuga, knowing where you are born, kumenya impamvu yatumye umukiza, knowing the reason why you are born, kumenya ibyo washinzwe ibyo ari byo, knowing what you are supposed to do, kumenya icyo wahawe uzakigeza. knowing what you shall take where you are given. hari icyo bita Imana kuvuga ikintu none There's a way God can say a thing, hakaba n'icyo bita kuzasohora kwacu. and there is also coming to that thing. niyo mpamvu yatumye Imana ipikinga ariko akaba ayifata. Why did God choose Joshua about the ni king? umugabo wari ufite umutima udasanzwe. He was a man with an unusual heart. impamvu ni iyi, Why? ni umugabo wigisha. Because he had learned, icyo yize cyane ni iki? and what he was learning is, ubuzima bw'Imana bwari muri Mose. it is the life of God in Moses. birasaba It needs us. abakozi b'Imana bose bazageza ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'amasezerano ko Imana ibanza kuyayigishiriza. All the servants of God that are shaped take his people to the promised land to learn from others. Yes, ashimwe cyane. Praise amagambo God. dusomye asa naho ari makuru y'umugise gusa n'ijambo ijambo ridasigaye, We've read a short word, ariko riri mu kintu gikomeye cy'ikirenga. but it has a great kivuga word. gute? What does it say? ni wowe uzatuma You are the one that shall aba bantu baragwa igihugu these people be given the land n'abaragiye ngo uzabiha abasekuruza babo. that had sown to their ancestors. Yes, ashimwe cyane. Amen. bimwe mu byo Imana yagushinze One of the things that God gave ufite you, kuzagarukira ku myaka 2025 n'akangahe, it shall not come to an end in 2025. bizagenda kugeza ku iherezo ryabyo mu isi y'umwuka Imana yaguhaye babiri. They shall continue to the end of it in the spiritual world. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. ugiye gukuramo ijambo rikomeye cyane We are going to hear one rivuga ngo that ni says, wowe mpamvu you are the reason y'uko korali iyoboye that the core is led, cyangwa abanyamasengesho ushinzwe, or the prayer warriors that you lead. ariko uzaba imbarutso yawe yo kuzagera kuri Why is what you make them get ready? Yesu Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Mose yakomeje kugendana n'Imana. Moses walked with God. Yoshua adafite ikiganiro. Joshua without doing anything. abagaragu b'Imana bazakoreshwa n'Imana ibintu bikomeye. The servants of God that are used for great things, bazakubaha amavuta y'ababaye imbere. they respect those that are before bamwe mu them. bantu ugomba gukenera cyane Some of the people that you need ni so abantu much bamenye Imana mbere yawe kandi bafite ubuzima bw'Imana bw'igitangaza kuri we. are the people that are not God before you. Sashimwe cyane. Amen. Kacyubahiro Yoshua yigeze agenera Mose ati Joshua never needed any honor when Moses hafi was. y'abantu benshi bagenda bita ibintu ni igihe akenera gukorera amavuta y'umuri imbere kandi umuri imbere agihari. What kills other people is wanting to walk in the anointing of the person ahead of you. Amen. Amen. wenda kurefata n'akantu kari aha gusa gatoya, It is not a small thing, ariko utagira ngo kuva mu rugendo rwo muri Egiputa but don't think that the journey from no Egypt kuzagera i Kanani to Canaan bigereranywa is like n'urugendo rwacu rwo kuva muri kamere y'isi tukizwa the walk from the nature of tuzageza tukandagiye mu gihugu cy'amasezerano mu ijuru. to a promised land. utagira ngo hano hagati hari ikintu gusa, Don't think that the middle there is hari nothing. intambara It's a lot. There is battle isaba abagabo b'Imana that needs men of God n'abagore and women of bo God muri iri torero from this bo church n'ahandi or another bari church. n'abapasiteri Among them pastors, abavugabutumwa evangelists, abarinzi bo singers bagira imitima ikomeye who have strong hearts. bo muri Imana basanga Yesu ijambo ry'Imana ryavuga ngo komera ushikame. The word of God says, be strong and hazaza courageous. intambara y'abanani, There is the wall, hazaza iyindi ntambara y'ibindi kanani, in other words, ariko ibyo byose but in order biragusaba needs you kudakebuka mu iburyo so that we shall not cyangwa be ibumoso or to the right, kugira ngo Imana izakubashije. so that God will help you. Yesu ashimwe cyane. Amen. uretse yuko Yesu yari afite umutima
gikomeye yari afite ikindi kintu cy'ikirenga He also had another thing. yari yuzuye umwuka w'Imana He was full of the Spirit of bene God. data reka mbabwire My brothers and hafi sisters, y'abakristo amagana n'amagana many Christians die kubera kutabiyerekwa because of having no. ntibashize Imana yabashize They don't know what God wants them to do. ushobora kuba uri muri korali You can be in the choir, utazi yuko ari wowe uri kuzatuma basenga cyane and you don't know, maybe you'll make them to pray more. Why? tuzi icyo bavuga You don't know why you are God. ushobora kuba umupasiteri You can be a pastor utazi ko ari wowe uzatuma abandi bapasiteri wenda bakiranga abantu bajya guswa bariyeka without knowing that you will help other pastors get born. wagize ngo winjiremo gusa Because you think that was just winjiremo there, gusa you did not put yourself twaje there. kurwanya imigambi y'umwijima kugeza abakozi b'Imana bageze ku rwego You came to fight the battles of the demons. yesu ashimwe cyane Amen. yesu ashimwe cyane Amen. turatwemerera dusome ibintu bibiri Let's read two words kandi biri muri iri jambo nanone that is in the one you just read. harebese Amen. niki cyatumye Imana ikubwira umunyamasengesho Why did God make you a prayer niki person? cyatumye Imana iguha gucuranga Why did God make you a niki pianist? cyatumye Imana ikubwira umugabo Why did God make you an evangelist? ijambo rinini abongereza baravuga ngo reason you are impamvu It is to know your reason for being yesu there. ashimwe cyane Amen. kugira ngo It is so bajya that bose bakuri inyuma everyone that is kiba living bakwana bafite will not be perished ngo or basanga destroyed. umukristo uri aha ngaha gusa utegatega That a Christian should not kandi be ariwe so. Imana bashinze And then God has given it impamvu to you. Imana ikora mu muntu ni Why God needs a person? harebese Amen. Imana ntiyari kubafata umunota umwe gutanga ubwoko bwayo bata ngo yandi ibageze mu kanani God was not unable to take them from ariko us, yarekereye amagambo but He needed bafite Imana muri bo to let God in them haleluya bazi icyo bavugiye that knows when they were born. nanishimwe cyane abakristo benshi batazi icyo bavugiye Many Christians don't know why they were urimo born. w'Imana ashatse yawukora They can do the work of God cyangwa ntabwo or not. kubera Why? iyerekwa riri muri we The vision that is in iri Him hasi cyane is so uretse low. ko ishobora kuba ari nari hasi Even though it's sinzi down, n'Imana bafite it's hari itandukaniro n'umuntu uri kumwe n'umuntu ufite iyerekwa ntari afite It's a difference of a person with a vision and a n'abandi vision. bafite iyerekwa ry'Imana The people that have the vision of God nibo bagize wumva wopfira mu murimo w'Imana bagapima umugambi w'ubwami are the ones that feel they can die for naho the batari kingdom of God. akantu gato ko gutwara And others without the vision, a small thing can make you disappear. tuzamubano Praise be to God. muranyemerera mbabazi gato Let me ask a question. harebese Hallelujah. ko gushinga ikintu Can they bakubwiye wenda ngo utakireba neza cyane kirangirika give warangi basukaranga tubanga ari Imana yaguhaye inshuti yanjye what God has given you? ntabwo Imana yaguhaye gusa God never gave them to you for nothing. dusome ijambo ry'Imana dusome bitwara We read in Numbers 27:18 27 and verse 18. biradufasha gusoma aya magambo gatwenda twihuta cyane twinjire mu gitabo cya Yeremiya ntabwo tutinda umwanya mutoya Somebody to read Numbers 27 verse 18. niba wafasha wenda yafasha sihuse cyane kuko hari ibintu byadusubira mu kandi banki wenda yo gusomaho waba wenda yafasha reka twumve neza datateganya maze ubushobozi neza kumenya icyo wavuye Knowing the reason why you were born. haleluya Hallelujah. abadamu bazi icyo bavuye Women that knows why they were born, bagenda bahinduka ababyeyi kuri bagenzi babo they become parents to their fellow women. ariko ni mu buryo bw'umwuka But in the spiritual world, hari imigambi ya satani bagenda bica they are aims of the devil. reka twumve ijambo ry'Imana icyo mwene data ndagira ngo usome gukura amagambo umutwe w'amagambo aravuga ngo Uwiteka aha Yoshuwa ubutware bwa Mose. ibikorwa umugabo yari abirangije Imana ibishinga undi Moses had completed his work and God gave it to another man. yesu ashimwe cyane Amen. abakristo gusa yigenda mu rwego n'umuririmbyi n'umupasiteri w'umugabo Many Christians don't kuri know iki here. kuri afurika iki kuri ahindura iki birabuze What are you changing? Uwiteka abwira Mose ati jyana Yoshuwa mwene Nuni umuntu uri mu mwuka wagaze gato kandi urasoma aya magambo umuntu tuzi umwuka A person without the Spirit, biragoye ko yagize abakozi b'Imana mu gihugu cy'amasezerano it's hard to take people to the nk'uko promised itangara land. rwa Because the battle they sinzi face umubiri is not of the Spirit, it is of the Spirit. hari isomo bita kumenya intambara y'umuntu hari abakristo benshi bari bazi biberaho There is another lesson about learning the spiritual battles. yesu ashimwe cyane abakristo b'Imana bafite iyerekwa rikomeye bafite imyuka bari babana nayo mu kirere
n'Imana ikomeza. Christians with a great vision have battles that they are fighting so they niyo baganiriye bari ko barwana nayo, niyo barengeye barwanaga nayo n'abandi kandi Imana yabahaye babizi. many servants of God for the same spirits in their time. Amen. Umuntu urimo umwuka murambikaho ikiganza mushimire Eleyazari mutamzi w'iteraniro ryose mwihanganirize muri gahunda y'Imana yose bamo. In all the plans of God that you're in, wenda ayo magambo muri gatagenda yareba wenda meaning yayo. Hari umuntu tukwihanangiriza akakubwira ngo sigaho ibi umukristo utakora ibi bizakora. Kwihanangiriza umuntu is there a person that can take charge of it? It is to tell you what is right and what is wrong. hari abakristo bibera mu kirere, nta mupasiteri umwihanangiriza, nta musengesho umwihanangiriza, nta mugenzi we bakora umurimo w'Imana umwihanangiriza ngo yibera gusa mu kirere mubwirasi bw'ikirenga kuva yakizo kugeza mu ntungane. Umwihanangirize, umwihanangirize mu maso yawe, kandi umuhe ku cyubahiro cyawe kugira ngo iteraniro rya Isirayeli ryose rije rimwumvira kuko nawe yakumviraga. That's like they were obedient to this. Amen. Imana ifashe utiyange uba ufite umubyeyi w'umwuka utinya amavuta y'Imana amwe. So that we can respect the anointing of the person that is above you spiritually. Yoshua yaratangaje amateka kuko atazi ibintu byinshi cyane. Joshua is a great man in the Bible. Tigeze kumva buri muntu cyubahiro yariko bagozose mbere gusa. He never complained, he never asked for anything. Bazamugana na bose bakareba umusozi Sinayi bakongera bakajana yari umufasha we yarika niga wakoraga serivisi za Musa ariko habe no kubizamura n'umusi He was an assistant of Moses but never asked for any honor himself. Hallelujah. Hallelujah. Abantu bavukiye basabiga kame. The people that know the reason they were born, they learn on a daily basis. You learn step by step until you become mature in the things of the Lord. Hallelujah. Amen. Because of the person that made the people receive their land, they were born. kandi aje ahagarara imbere ya Eleyazari umutamzi nawe aje imbere yanje amumbarishirize kungura inama kwa Uri. Eleyazari azabe ariwe uja ategeka kwaruka kwabo no guturwa kwabo kwa Yoshua n'Abisirayeli bose. Iteraniro ryabo ryose Mose abigenza uko Uwiteka yamutegetse. Iyo bagenda kwiboda ikimana ivuze tiyamubwira ndi mugabo yamubwira ifuba tware ari gukora ibyo umwibiki. Moses followed the orders of the Lord. Ajyana Yoshua amushira imbere ya Eleyazari umutamzi w'iteraniro ryose n'iteraniro ryose amurambikaho ibiganza aramwihanangiriza uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Mose. Amen. Yes, actually, Amen. There are great things that God expects from you, we don't know about it. There is no person that can do everything. One shall do one thing, another person another thing. There are so many things that we can despise. But the servants of God that work for the Lord of one thing that God is asking them is humbleness. Like Jesus did. Coming from heaven to the earth. Being humble to the point of worship. They was to show the servants of God who are to take people to the promised land.
gutegeka gucukwa kw'Abisirayeli nakemera ngo bakore iki bakore nakemera ngo baca ikintu cyose Imana yari yagishinze Yoshua. The Bible says that Joshua was given charge over the people of Israel. Hallelujah. Amen. I don't know if you know that God has given you charge. You can ask yourself what the Lord expects from you, but you can remember David used to sing and think of the servants of God and speak about you every day. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In few words, you think about the life of Joseph and whether he will reach Avoid the dead and dream that his father and mother and his brothers would bow down to him. He never became proud of the dream, but he just kept quiet and waited for the Lord. Hallelujah. Amen. Spiritual people are expected to have a great vision and stay with it protected to the end. Hallelujah. Amen. The one you just read shows us about a man that God was pleased in. But let's look into another man. Kumenya icyo wavukiye wa mudamu ntabwo ari uko gusanguka mbanaka izo bisanzwe. Hallelujah. Amen. Abanyamuka n'abantu Imana yashatse ko bazahagarara bagakomeza jehanamu bakungurira. God expects spiritual people to bring profit to the kingdom of God. Jeremiah 51:21. Ni wewe uzavunagurisha ifarashi n'uyigenderaho. Ni wewe uzavunagurisha igare ry'intambara n'urigenderamo. Ni wewe uzavunagurisha abagabo n'abagore. Simeon and his wife, Anna. They waited upon the Lord and said for several years. These words as we spoken them. But people to hear it more than we can say. There is nothing as sorrowful as being born spiritually and then you die without having accomplished anything. Amen. Men ought to take pride in the earthly things that are left here on earth. What you should be proud of is what you've achieved in the spiritual world. The devil knows that when God gives you a vision, he should fight it to the end. Amen.
bakagurwa mukari bari bakazabanza babigumba n'abandi. Many Christians don't know how the devil fought the plan of God to save man. Right from Eden, his plan was so that people could not be saved. Amen. It is a Christian's duty to have that vision in their heart. Uri intorezo yaje rwanisha, uri intwaro z'intambara. Intorezo ni fishe. Primazi. Muramenyera bene data ngambo bene timugora gusobanura. Mvuga ikintu kimwe. Yes, we continue. Hallelujah. Amen. Abakozi b'Imana. Servants of God. Imana yashatse kubaha amazina y'icyo. God never gave you titles of honor. Tigeze ngo uri professor rwanisha, uri doctor rwanisha, uri munyarwanda rwanisha. Nzokurwanisha ngisheni, nzakubita amabuye, nkubita ibiti. Yavuze ko abakozi b'Imana izabakoresha nk'abantu. Baza izahonesha ibintu. Ariko tigeze ifo ikoresha amazina y'icyo. God never used titles of honor to fight the battles, but he told servants of God to use them. You are not a professor, you are not a teacher, you are not a doctor. God will use you as a person that will The school of God is a school of troubles and tribulations. Praise be to God. You should pray until your knees become so hard. God trained Moses for 40 years so he could take the people from Egypt. Make sure that the people you help will get to the end of their destination. Joseph was never in a good life. He was hated. He was tempted. He was sold. He was in prison for many years. Bene se baraza nase arabagaburira kubera ko yarinziye kwagize Imana yafise nibo uzatuma bene so bakira Imana irabukoresha kugira bene se Yosefu ngo mwitinya je zabagaburira n'abana banyu ibindi zakozwe n'Imana kamere data guys uri intorezo yaje rwanisha, uri intwaro z'intambara. Kuko ari wowe nzacagaguza amahanga. Imana igushaka gukomera amashyi. Rero kurashaka. Niba ari byo ugatanga ko wenda kuzayimba. Sashimita. Ariko ndakwasa. Yasobanura Imana igushaka cyane n'ugata. Guys. Kuko ari wowe nzacagaguza amahanga. Kandi ni wowe zarigurisha. Wowe zavunagurisha igare n'intambara n'urigenderamo. Ni wowe zavunagurisha abagabo n'abagore. Ni wowe zavunagurisha abasaza n'ingaragu. Ni wowe zavunagurisha abasore n'inkumi. Ni wowe zavunagurisha umwungeri n'umukumbi we. Ni wowe zavunagurisha umuhinzi n'inka ze
ni wowe nzavunagurisha abateka n'ibisonga. Amen. Let me ask you a question. The person's job is given. It just goes slow. Is it easy? Those who know the prophecy of Jeremiah, was it easy? kubwiriza ubutumwa ndetse avuga kubwiriza abahagararanye na perezida n'ababonera muri perezidansi. To go preach the gospel up to the people working in the palace. Praise God. Does God use you in the battle? Are you used by God to fight? Amen. Does God use you to scatter the demons in wicked? He requires you to know the reason why you were born. God wants you to use you to break these and those and those. Amen. God can use you to bring down the imaginations of them that do not believe in God. God can use you to make people pray. God said He can use you to the level of the leaders of the country, ministers and people, princes. Amen. Why? When Joshua understood that he's been given a great job, you can never take people in the past unless you are used by God to find the 7 nations along the way. Amen. When a person is born, there is a sunrise and the sunset. I'm talking especially to you. Talking about you. After salvation, the day you were saved, up to today. Do you know that God will ask you the day you were born to the day you died? Where have you brought them that God entrusted you? Where is your vision taking you to? The Bible says, ask me and I will give you the nations. Praise the Lord. So many people are interested to pray for the church. I don't know if they know that the job given to them is so great. Others, God gave them the power to set free those who are captives. Amen. So as for the pastors, they have their job is to lead people. Whoever it might be, God can use the person. You gotta know the principles of God and stand in the The job of Joshua was to bring people in the promised land, and he did that. God. Hallelujah. Hallelujah. He knows that what he said, he will fulfill it. Isaiah 46:10. So many people, because of sleeping, they might not get you sleep too much. English people, they say you sleep too much. How can you sleep and fight the giants?
ukabuza abantu kuganira ubuzima. How can you sleep and stop people from gossiping? ntabwo ari ibitotsi bisanzwe ni ibitotsi ziri imbere. You're not speaking about the Bene Gatolika babwishwa muri iri torero ryacu abakristu bose uzi bavuye niba ari Kongo, mu Rwanda, Uganda, Burundi n'ahandi. all Christians from different parts of the world, n'ubu mu gihe hari ibintu ubona amapete y'Imana bayambara buri munsi. and you still see people wearing the crowns of ni God. abakristu bakomeye imbere. They are preachers who are capable and strong within. Haleluya. Amen. Natwe abagabo n'abagore Men and women batahinduka. who can Imana ifashe kumenya impamvu yatumye umukristu iwanyu mu muryango. May God help you to know the reason why you are preaching in your Imana family. ifashe kumenya impamvu yatumye ukizwa muri iyi myaka. May God help you to know the reason you are saved in this year. Imana ifashe kumenya impamvu yatumye ushyira muri bariya bacuruzi bamwe badakijijwe mwenda n'umugabo we muzabana. May God help you to know exactly the reason you are blessed wherever you komera are. ishikame nibo muzasoma baragwa igihugu naragiye To kuzahabane. make people inherit the land that promises them. Amen. umunsi n'abavuga kandi rero muzayibusha abavuga. Then Noah was born. Nowa Noah was born. Isiraheli karavuga ngo ubwo mbonye Imana. His father lied and said, now that I received this child, yamama ngo Imana azatuma uruhu rw'imibabaro twagize. the sorrow and pain is over. Imana yari yaravuye ubutaka ku gihe cya Nowa. God had cursed the soil Nowa ku gihe cya Adamu. in the times of Nowa Adam. bavuke When Noah was born, he took off the curse. He ziyavuye ubutaka kubera ko yasenze cyane. didn't do that because he prayed a lot. yavuye ubutaka kubera ko kandi avuga bose arazishinja umushyingirwa azamukugera mu He did that by offering to God. Haleluya. Amen. uzi kuba icyo bari kuzaba cyo mu isi y'ubu. Do you know to be what you were supposed to be in the spiritual realm? Haleluya. Amen. soma wenda ayo magambo ni amagambo akomeye wenda tutokwisha. Isaya 46:10. Mpera mu itangiriro nkageza iherezo, mpera no mu bihe bya kera, havuga ibitarakorwa, turacyari mu masari. havuga nti Francis. imigambi yaje izakomera, Yes. kandi ibyo nashaka ibyo nashatse ngo ibyo nashaka muzabishikana. byose nzabikora. nzabikora. komera Imana cyane ibyo yashatse Whatever he wanted in this church, ari itorero rya Kristo ku isi n'andi ku isi Imana yashatse nzabikora. whatever God wanted, he will fulfill. kandi natwe kari kuba tugatuma ari Imana ikeneye ko batubwira ntabwo ari abagabo bose cyangwa abagore bose bazararwana mu isi y'ubu. Not everybody fights in the spiritual realm. Praise Imana icyubahiro Lift your hands to cyane. Jesus. zamura Imana. Lift your hands to Njyewe Jesus. nigeze gusoma agatabo I read one book once. karavuga ngo Yosuwa It says Joshua, uyu twari tuvuga the one we're speaking mu about, buryo busanzwe in a normal life, yari umuntu usanzwe he was a nk'abandi. normal person like everybody. ni agatabo k'igifaransa karavuga ngo il était immédiatement faible yari umuntu He said he usanzwe was just ariko mu he isi was tuvuga weak. ko natinye Yosuwa But in the spiritual yari realm, afite icyo bita divinement fort. he was divinely ubwinshi strong. bw'ijuru muri Yosuwa bwari ibintu bidasanzwe. The grace of heaven was immeasurable in the life of Joshua. umugabo wo mu isi wamumaho The man who told God to stand up in the sun. wapimisha abaperezida b'abanyamahanga b'abapagani ari umuntu usanzwe wenda nashaka umusirikare ko atari perezida bakajamurira bose bakishyura. Who made all the kings to shake themselves and hide themselves in the cave. uzi icyo bavugiye muri isi y'umwuka n'Imana yari yamubwiye ko muzakandagiza ikirenge hose God told him wherever he will step with his soul, ahabahaye. he will possess the land. ikibazo abakirisitu benshi The problem with so many bibazo Christians, batandukanya gukandagira ahantu mu mubiri they no don't kukandagira mu know mubiri. how to step in the life physically. umugabo uhagaze kuri iyo rutari gusa n'abatanzi A man who stood in a Jordan River and the river divided was a man who cursed the entire city of Ai. Hallelujah. And he said, everybody who want to build here in Jericho should lose his firstborn. Allow me to remember God. There is something he want to use you for. There is something that God
ashatse abapasiteri b'Imana abakozi b'Imana abarinzi b'Imana. The singers that God wants. Stop one thing and the other. People are dying of sin. Others are dying of sorrow. Others they are faced with the devil. And God made you a prayer warrior so you can be free. And then you are joking in sin. There's nothing that is making you to do that. Don't know the reason why you were born. Hallelujah. May God expound you. The day they heard of you. Just tell them I saw my rocket is going up and yours were going down. Amen. Amen. And I said, the thing we're about to do, let us kill him and see if his dream will be fulfilled. My brother and sister, fight with the devil and demons so the plans of God will never be so the pastors will not in pious prayer world. Pray until all the plans of devil are destroyed. God will never allow so the devil can defeat the church. Devil can never defeat the people of God. Amen. I wish you could get it. Zahamagara igisiga cy'amerwe kive iburasirazuba aricyo umugabo ufite imigambi yanje uturuka mu gihugu cya kure. All the things of God are made up of one thing. There is a purpose. The purpose of God. The purpose of God makes the things of God to go further. Hallelujah. Amen. May God expand you in unmeasurable ways. I wish that you know the reason you were born. Now that God received you. Amen. And what He is entrusted you with, may He help you to fulfill them. Hallelujah. Amen. Stand up as we pray. Get back to time. Absolutely. Reka tusome Yeremiya 34 umurongo wa 15. Jeremiah 2. Humura mwene data usubira mu zose Imana ifite igisubizo. Don't lose your heart whatever it costs. Mwene data wabariza gufata akanya ngo ibibazo byose wibaza mu mutima Imana ifite igisubizo. Ubwenge butagitaho n'ibindi. Ariko nashimwe ko dufite abatumishi b'abarinzi. Thank God for singing. Abarinzi bafite icyo bafite. Singers, they have a reason why they are born. Data kuririmba Imana. Dewe y'abanzi nayishobora ufite ikintu kindi uretse kuririmba. Hari Imana ishaka ko muzagera ku bantu b'Imana. But from singing, there's what God wants you to bring people to. Hallelujah. Amen. Abari hanze bagutegereje barisuye. So many people outside are waiting for you. Yes, ashimwe cyane. Praise God. Katubana na mwene data soma. Ndetse umukozi n'ana ijambo rikomeye cyane navuga ngo isi yambikije. Nemoto matanga. Usizani. Neza ko natinanye n'Imana. Isi ya Yohana. Ibishikerewe yambikije. The world is waiting for me, he said. Amen. Natinya ngo Imana ibihumbi ibishiriya. Isi yambikije. Asigaye. Basi nakumbe Imana mushamuzaje. Uko niko Uwiteka avuga ati yumvikaniye irama kamba 16 ni mushaka kuri Uwiteka avuga ati hoza ijwi ryawe we kuboroga hoza ijwi ryawe kuboroga
n'amaso yawe ye gushokamo amarira. Humura ureke gute umutwe Imana wasenze yarumvise hari igiye kuzakora amaso yawe ye gushokamo amarira. Don't cry. The Lord you prayed is about to do something. Kuko umurimo wawe uzakoresha ingororano. Ari umuntu wo gushumba, ari umuntu w'amasengesho, ari umuntu w'ubudiyakoni, niba ari no gutungura mu rusengero, buri kimwe cyose korani bizaguhesha ingororano. Whatever work you do, you are about to receive the reward. That's what you are doing. Ni Uwiteka avuga. Kandi zagarura bave mu gihugu cy'ababisha. Amen. Zabagarura bave mu gihugu cy'ababisha. Manuka gatorera nzi ari mushamisha. Kuko hariho ibyiringiro by'amaherezo yawe. Hari ibyiringiro kubera Imana bataramiye hari ahandi uzagera tutazi. There's a hope of the Lord you serve. Nani mushamisha. Kandi n'abana bawe bazagaruka mu rugabano rwabo. Kandi abana bawe bazagaruka mu rugabano rwabo. Ni Uwiteka avuga. Amen. Hallelujah. Amen. Wenda twavuze cyane mani. Maybe we spoke for a long time. Ariko ndifuza Imana kugarura ibizaba n'isuku. But I pray that God may restore things of yours. God restore your power. If you beg for revival. When a person is dead spiritually, there's agony. And then sing as we go forward. Ibyo wibaza umura Imana wasenze. Birimo byinshi biracyariho, ibyatuma